أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. جل جماعة روجا وبيروزو مبارك إن شاء الله تعالى. جل مسلمانا أزيرو صحبة خدا جوارا بحثا خونا بكم كاد دين إسلام دا جي خونا وبتركيد بين رؤيا كاد جي خونا چيه و دو قرآن و سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا خون بچه هواي درباست کن. يعني مسلمانا علماء دين إسلام حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوان ناوا سه جوره خونا بحث کرنه، سه چشید خون هنه: خون رحمانی، خون شیطانی و خون نفسانی. اوانا هر یک سررزکیه دبنی ویدا هنک معنی جواره هنه. گلی مسلمانا دبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتی لمیجا سبه ودگریا بال جماعت و جوان دپرسی دگو گلو ایشف کی جوه خون دیتیه. اگر دناوا صحابی کرام دا ایک خونا دیت بونا جو پیغمبر علیه الصلاة والسلام را خون خود گود و رسول خدا علیه الصلاة والسلام جی خون وان تعبیر دکر. جار ناجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اگر خون دیت بونا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خون خود جی صحابی را دگود و بیزاد پیغمبر خدا خونا خود تعویل دکر، تفسیر دکر، شیروت دکر، یورم دکر. اغلب پیغمبر علیه الصلاة والسلام خون کد دید در حق عالم غیبه دا، در حق حال و احوال جنت جهنمه دا، مکان شهیدا پیغمبر خود پر جارا خونی بی هوایی دید. عبدالله قرى عمر رازی بنا خدا جیبه، عبدالله ابن عمر روایت دکر دبی از هی خورد بوم و از عذب بوم، دبی من پر خوزیا خودتانی بوان کسی که خون دیتن و خونی خوش پیغمبرات گوتن و پیغمبر سلام خونی وان جوان را تفسیر دکر، شیروت دکر، یورم دکر و مدگو خوزکا مجی خونا بدیتنا و من خوا خوش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را بگوتنا و حضرت پیغمبر جی خوا من تفسیر بکرانا، تأویل بکرانا، یورم بدانایی که دبی روکی عبدالله ابن عمر دبی مشخورا گو اگر کت زلامک باش بی زلامک قنج بی تیجی ایشف خونه کی ببینی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوه خوناتا تفسیر بکه، شیروه بکه. دبی بریا ارازم دبی او شف از مسجد النبی الجامعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی اراکتم دبی مگو یا ربی اگر کو از مرف کی قنج به ایشف اجی خونه کی ببینم و که رسول خدا علیه الصلاة والسلام وی خونا من تفسیر بکه، تعبیر بده که. عبدالله ابن عمر دبی از بوی هوای دخورا چو دبی مدخو دادی دحب ملائکت دست وان دا دار حسنی هبون لهنك جياد بين جوف حسني يعني دمير سوبالار هنك داري حسني دستي هردو ملائكة دابون ودبي من آجوتن بر بجهنمي دابر دبي ادبي خوا هانيكا دا اسبرتاسيا دبي مقول يا ربي تحيزا مبكيج آقري جهنمي دوي اسناي دا دبي مدين ملائكتك دني هات جمرا قويا ابن عمر تچه زلامك قنجي تچه زلامك باشي قو تي نيه ترساندن يعني
او ترس ترى شي نبا ودبي من برن ام چون جيكي دبي وكا بيري آوا هاتبون سعاندن وسا كور و هنك قريشيا جي مدي سرسري دالقان دي بود لبالي عبد الله ابن عمر نابجه كو اوانا كي بود بلكي نازجد كر نهاية دبي ملايكتا مبقالي راست دا برن يعني آقري جهنمي من خلاص كرن دبي از بخوشيار بو دبي من حيا كر كو از بي خونا خو جو حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام را بيجم دبي مش خوشكا خو حفصة را بو حضرت حفصة رضي الله تعالى عنها قيزة حضرت عمر و بيدكا پیغمبر مبي عليه الصلاة والسلام دبي رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم ها من فياج بير كرد بهم او ملايكت اجمرا قو تيني ترساندن تچز لامكي قنجي خوزكا تهنكي الميجا خو زيادة بكرانا الميجا خو زيادة بكرانا دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي خونوي وها تعبيرتك دبي عبد الله انسانك قنجة برا الشب الميجا خو زيادة بكا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه جوي روجي بيدا تركا الشب الميجا نكتب ما شاء الله يلي مسلمانا قاوكو ام القرآن بيروز درينن دو قرآن دا ببرفري جهاتية داينش خونارا مثلا يك جي خونا حضرت إبراهيم على نبينا وعليه السلام كنت خودا دبينا كو إسماعيل شرجي دكا و پشتی كو شيار دبا دخوازا خونا خو بجيبنا خدای تعالى جي قبول دكا دبي أفيا تسليميتا تامة مثلا حضرت يوسف على نبينا وعليه السلام دخودا يازده استير كو هيفو روجي دبينا كو جيرا سجده دبن و دبيدا حضرت يوسف على نبينا وعليه السلام كود كذا زنداني او خوني كو هوالي زنداني ديتنا حضرت يوسف جوانا تعبير دكا و خونا كو قرالي مصريجي وي خوني ديتو ويجي تاويل دكا و داویه دا گوا کو دیو باوی برایوی ج مملکت کنعان تین مصر و کو خوار کرنا احترام به حرمت خجرا نظم دکن جباب خورات به بابو اویا تاویل و خونا منا کو من بری دیتبو خدای تعالی ذي خونا من راس درخست مثلا حياة پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق پیغمبر دبینا که او 1400 حب صحابی کتنا احراما وش احراما درد کبن کوری خود تقصیر دکن و خود تاجه دکن خدای تعالی دبی لقد صدق الله رسوله الرؤيا خدای تعالی خونا پیغمبر خود بجی آنی حقیقت درکن و ساله که تبی داجی جغو فتح مکه هاتنجی يعني مسلمان جارة كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خودا دبينا وجوي وهوالي ورا حرمته إكرام كرنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها معناتك دبي أفيا إشارته ببال و دو دنيا دا أمي پیش كفن و مكافاتا من آخرته دا زيده بوا و إنسان ته كفن دين خوده يعني مسلمان چند هب حديثات خوازم أجوارا بخوينم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطر روایت کنش پیغمبر خدا دبی رسول خدا گوتیه الرؤيا ثلاث حضرت پیغمبر گوتیه سه جوره خونا هله سه چشید خون هله الرؤيا الصالحة پیغمبر گوتیه خوا صالح خوا راست هيا بشرى من الله او مزگینه کیش طرف خدا دا چشیته کی خونا وآد ورؤيا تحزين من الشيطان او خوني كو مرف بي غمگين دبا مرف بديتنا وان خوات ديشي مرف كذا سقنتيه پیغمبر دي او خونجي الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه وتششيتك جرائك خوناجي هيا او تشتك انسان بحياته خويا نورمال دا بين مشغولة او يهانكات دي متسري صحبتا خدا من بحث كل هي وناطبون علماء وغار قلتنا سي تششيت خون هنا خوني رحماني
خونه شيطاني وخونه نفساني. لورا پیغمبر خود دیام حضرت عائشة روایت که بریا کو پیغمبر ما لحیرای او وحیا سوره اقرأ باسم ربك الذي خلق النازل بها اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. اول او تشتي جوحيه خونه راس بنا ديما حضرت عائشة به فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. دبي خوني پیغمبر بديتنا وكا حقيقتا روجه تدي قوى كو روج داويجه چاوه تاريتي بلا دبي راس درته خوني پیغمبر حول تبوسا راس درت كتر. قال مسلمانا خوني صالح خوني راست جتشلو شش جزء كي جزء النبوته. پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام داويا پیغمبر آیا داوی پیغمبریتی آنی دپی پیغمبر ما دا پیغمبر نایده بوفاتا پیغمبر ما وحی انقطاع وحی چی بو لبلی خدای تعالی عز وجل جمؤمنا را ام دبین بشريات بمعنى ايه مزجينين الا ميركي مؤمن بحياة خدا هنك خوني الراس دبينن يلي مسلمانا هنك خوني الراس دبينن اغلب ما قويا سي تششيتي خونا هنا خونكي هي تششيتكي خونا انسان جحياة خو يعني مثلا ميرك اصنافات خودا تشد بينا مشتري خد بينا ديني خد بينا ميرك ام بين زراعة داجو موتورا خد بينا عرضي خو اجا وانا خوني نورمال افانا د الشافي دا وقت مرن نوت خورا داره دوان ساعات تطيني خوني مرف تششيتكي خوناجي هنا دو پیغمبر قويا رؤيا تحزين اوان خوي كو مرف بي غمگين دبا مثلا مرف د حياة خدا د حياة روجانه دا نورمال دا تشتكي كو مرف پر زينه بي متأثر دبا لمرف جرانتي يعني مثلا تدبيني ندي حب انسان ظلمي يكيد كن تعديل يكيد كن بمرف جرانتي خوازي قبول لكي ناقجة قوتاتا يجي افيانيكا دخودا تي خونا مرف جا تدبيني كوات حيفاوي دستيني وات فلان دكي اوانا جي دبي علماء قوتنا نيفي الشبه فقط خوني الراس رؤيا الصالحات وتششيتكي وحيية اغلبي بها تشتي لميجا سبي يعني همان هر انسان اكيد حياة خدا بلكي جاركي دجارة خوني وها ديتبه يعني مسلمانا ابن عباس رضي الله تعالى عنه روايتك طابي خونا ايك خونا تعبير بك جرى عالم با جرى متقي با جرى اهل با جرىش خدي بترسى يعني هر كاس راس جرى تعبير الخونات ندجي دايا اما پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام ابن عباس روايتك دبي روكي زلامكي قال مسلمان دبي زلامكي هاد با پیغمبر عليه الصلاه والسلام قو يا رسول خدي قو ايشم من خونكي دي اتخوازم خونا خوشترا بيجو پیغمبر عليه الصلاه والسلام قو كا بيجا تشدي قو من ايشف دخودا من طلبكي عوركي كسيا ويهبو قو مدي جوي طلبي عور رون وهنجو دلوقتك دنقطي جوي عوري هانيكا رونو هنجوف دنقطي دهات خوالي دبي مدي انسانا بتجنگا توب تكرن جوي رونو هنجوفي هنكيا پر عجلة پر دقرتن وهنكيا جي هندك جي دقرتن دبي يا رسول الله خدي دوي اسناي دا دبي مدي بنكي جعردي بعاصمان وهلدك الشياب بنكي جعردي حتى عسمانا دبي يا رسول الله خدي دبي مدي تبوي بني قرد وتبيفا هلك شيء تبرجور شوي دبي ويدا دبي مدي زلامك دنج راكل وي بني قرد اوجي وي بني فا هلك شيء برجور شو دبي ويدا دبي مدي يكي دنجي بوي بني قردو هلك شيء دبي بانقتيا دبي وي بني هانيكا ديسا لي غريدا او مرفجي كشيا دبي حضرت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قو بأبي أنت يا رسول الله قو باغي من فداية تبع قربان تبع يا رسول الله
تئذنا من بدي أزبي خوني تعبير بكم پیغمبر بوده اوی اسلامی خونه خوش پیغمبر را بو علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر استگو یا رسول خدا گو بابم فدای تبه اگر ایزنا تهبه از خونه وی مروی از تعبیر بکم پیغمبر گو بیجه یا ابوبکر گو یا رسول خدا گو اف طلب عور گو اویا اسلامه اف طلب عور گو سیاوی هبو ویا اسلامه او هنگو رونی کد نقطی دلوب تکر او جی حلاوت قرآنه شیرانه قرآنه چونکی قرآن جناو اسلام درکتیه و وکا دلوب رون و هنگو شیرانه بسر امت دادبارینه گو ایکو بچنگا خلقه جید بر گو هنک هنه لبور قابلیت و استعداد و عمل وان هنکی پر دگرن و هنکی هندک دگرن گو یا رسول خدا گو او بنی کج اردیل چو اسمان جی گو اویا گو حق و حقیقتا کتل سری یا رسول خدا تپی گرتو و تبسایا و اسلام و قرآن مقام تلبا خدا بلند بون و تپی تدا ظلامه کجتا تعقیب کر ایدنجتا تعقیب کر ایدنجتا تعقیب کر و وگریا گو یا رسول الله گو تب خاطر خدا که گو تعبیر من اصابت کر یا من خطا کر دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جرا قلت هنكي جيا تراس تعبير كر وهنكي جيا جي تخطا كر قو يا رسول خدي جبونا خدي قو كامد كدا خطا كريا تجمر بيجي پیغمبر عليه السلام قلنا قو من هذا سونده پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي أبو بكر الصديق را قو من هذا سونده طبي جفي حديثة هانيكا دبيدا علماء فيها تفسير كرنا تفسير حضرت أبو بكر حطاني أوي بني راست اما جور پیدا حضرت ابوبکر اصابت کرد و خطا کرد پیغمبر جرا نبود دبی ای کو دبی پیغمبر دا بوی بنی گرد اویا اشارت بپال خلیفه کو دبی پیغمبر دا ورد یعنی حضرت ابوبکر صدیق جی دا پی ریچکا پیغمبر دبی دا حضرت عمر جی دا پی ریچکا حضرت پیغمبر دو وقت حضرت عثمان دا جبر خاطری کو فتنه و فلان پرچه بو بن قتيا لبني حضرت عثمان دوي ريدا شهيد كت دي سوي بني هاتا كريداني حضرت عثمان جي بو هواي مقام عالي بو باخده قال مسلمان علماء جفيا تعبير دكن دمكي انساني كو خونات تعبير بك جرى عالم بن و اهل قابليتا وهبا و جرى زعنابا جبر بيا واي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بحديث كادني داد بيجا دبي إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها قوا يكي جوا خونكي كل خشا بتشودي خونك كجتدي هنك خون هنا مرف بينا مرف بي مفرح دبا مرف بي كيف خوش دبا بينا مرف بي درتي پیغمبر خودی دبی قوا يكي جوا خونكي كجي حزدك خونكي كبي كيف خوش بودي فإنما هي من الله أو خونش خدية اشترف خدية دايا فليحمد الله عليها برا لسر ديتنا ويخونه حمدي خديبك شكري خديبك وليحدث بها وبرا في خونه خوشي بيجا جي إنسان باش رد برا بيجا وإذا رأى غير ذلك مما يكره قوا يكي جوا إجا خونكي كوبي عاجز ببا جيرا جران ورا ويتاخذ سقنتيه بيغمبر قوا يكي جوا خونكي وصادي فإنما هي من الشيطان دبي أو خون الشيطان فليستعذ من شرها براج تأثيرها ويخون الحفظة بكج بخديج الشيطان ولا يذكرها لأحد براج كثيرة يجنبجه قبل وخوني النخوش دي نبجه فإنها لا تضره قبل نبجه إن شاء الله أو خون زرار نادك حتى قال مسلم البيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي قبل يكي جوا خونك النخوش دي لسر كيجان ملي رازايبه برا خب قلبنا سر ملي دني برا سي چارا تفك آلي خوي تشبه وبرا حفظة خود بك الشيطان بيعوذ بالله من الشيطان من الرجيم وبرا رابا الميش بك دبي زرار نادا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي او كسي كو ازور مخوناوي راسته دبي الشيطان عليه اللعنة نكر اختيغ الشكل من قال مسلمان جوي بيفا اوجي يعني قضى انسانكي
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام لسر وی شکلی معروف کد کتاب سنت دا درباست بن هاوی که کتاب سنت بحثا پیغمبر کن بوی هوایی ببینه او خون راسته جوی پیدا şeytan kara xutexa her şekli ondan sonra jberi havayı xewn nabe hüküm gelin Müslümana bi xewna amel layıkırını ancak xewn şahse bağlamıştı ki ev insanı ku ve xewnet bine ev xewna ku muhalife şeriatı be ev xewna ku muhalife dini İslam'e be ev xewn naye kabul kırını hatta istismar racı müstahide di tarihê da gelek insanê niyet xerab li ser devê hinek alima li ser navê ser devê dostê Xwedê hinkî xewa gotine heta çiksa tune diye ji bo menfietê xwe felanê xwe bicîbînin ji ber wî awê ulemay İslamê gotine xewn rast be jê xewn nabe hikûm bi xewna emel nayê kirinê gelê Müslümana dîsa Peygamber aleyhissalatu vesselam me hişyar dike insana hişyar dike dibe inne min efrel fira en yuriye ayneyhi ma lem tere dibe ji en iftirae mezin eve ku bide nişandan bi çave xwe tiştê ku nedîtiye yani xewna ku nedîtiye be min vê xewnê dîtiye Peygamber aleyhisselam dibe en iftiraa mezin eve ji günahê kebair e yani merpê hinkî hene ji bo xwe civata da mezin bikun û dibe min xewnekî hani gava ku ji ber xuda çêke günahekî mezin e dîsa gelê Müslümana pekî xewnê baş kî dibînin ji vê hedîsa Peygamber aleyhissalatu vesselam enbiya derdixin Ebi Hüreyre dibêje rîwayet keş Peygamber dibe ve asdaqukum rü'ya asdaqukum hedîsa ê ku xewê wî rast derkevin ê ku xewê wî pir cara rast dertêne ew ya ji wan kesê ku en ê ku gotina rast devî dertê ew e demekî ez toparlamış bikim azan tê xwendinê xewn gelê Müslümana irtibata bi alema gheybê ra ye insanê müminê salih û ehlê teqwayê aslında ew xewnê sadık wek pencerekî ye Xwedê Teala ji alema gheybê ra jêra pencerekî vedike Xwedê Teala wî muttali'ê ser hinkî haleta dike lêbelê ji ber ku hissiyatê me û fikr û ramanê me û xwarinê me hingî ku heramî ketinekê hingî ku guneh ji me sadir bûne çavê me guneha dikin guhê me guneha dike zimanê me guneha dike yanî bedena me mülewwes biye qirê jî biye gemarî biye bi kirina guneha ew ê pencerê jî li me hatiye girtin lêbelê Hediska Davî Peygamber dibe di axirê zaman da dibe hemen xewê mümina dibe ew ê ta rast derke çima lewra dibe di axirê zaman da Peygamber gotiye İslam gerîb hat ew ê gerîb jî here fetûba lil gureba ji wan gerîba ra mizgîn be yani insanê mümin bêheval dimîne pirê cara eştera bêjin dostî wî pir namînin tu rastî dibê bi baba rastî bi serê te ketiye ya tu bê qîza te vekiliye ji Xwedê natirsi o Xwedê ji te razî bû çû hat qîza min bi serê te ketiye la vê deweta def û saz û zirnev guneye o Xwedê ji te razî ma dunya te va yani geva tu rastî dibêjî rastî te'le giran tê îja Peygamber selam dibê di axirê zaman da dibê hemen xewa mêrkê mümin pirê wî ew ê rast derkeve gelê Müslümana Xwedayê Teala me wew temamê Müslümana ew rüyayê sadîqeyê salîhe ku ji 46 perçekî ji perçeyên nübûwetê ye Xwedê Teala me jê mehrûm neke ya Rabbi ya Rabbi te dîtina peygamberê xwe di xew da têxî nisîbê me ya Rabbi wela qelbê me te'rîb ye Xwedê zor e lê em ê ji Xwedayê xwe bixwazin ya Rabbi têxî nisîbê me ya Rabbi lewra dîtina xewê baş çünkü men'a merkê mümin dike ji xerabiyê û teşwîqa wî dike bi balbaşiyê ve axiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha